Салам достор, кембагал түрккө эле тийип тээр деген бир-эки комментарий окуп калдым. Бирөө айтат байлыгы үчүн тийдиң да деп, бирөө айтат кедейге тийип аны багып жатасың да деп. Иши кылып кимиңердики туура билбейм ай. Мени болсо подружкам келип деңиз жээгине алып кетти, кызым экөөбүздү. Кечке эле жата бересиңби деп. Анткени мен Кыргызстандан келип 5 күн үйдө жаттым, эч нерсе кылгым келбей. Холодильник пустой деп койгула, даже маркетке барып закуп жасаганга шай жок. Аба алмашкангабы же эмнеге билбейм, шалдырап эле эч жака чыккым келбей жаттым. Анан подружкам жолугалы дегенден макул деп минтип мына деңиз жээгине келдик. Орозонун биринчи күнү болчу. Мен эч нерсе жебей эле отурдум. Кызым подружкам тамактанышты. Келейин бе? Отурайын ба? Азыр отурам, Андан кийин бир аз сейилдедик. Погода жакшы, бирок бир аз шамал болуп жатты. Evet. Ошентип воскресенье күнү кой деп закуп кылалы дедик. Күйөөм ар бир воскресенье овощной базарга барып, ошентип жашылча жемишти жайнатып алып келет. Мен өзүм фрукты көп жебейм, кызым жакшы көрөт. Түрктөр болсо өтө эле баласак болушат го, ошого кыз эмнени жакшы көрсө ошону алып келет үйгө. Mandarin jeysin be? Gel. Jeysin mi mandarin? Oy. Gel bak bunu al. Mandarin. Şeyleri en altta koyalım değil mi? Evet doğru. Salata yaparsın diye toplu salata. 4 kilo oldu, 4,5 kilo oldu. Baba, gel baba. Şimdi yine kendin görüyorum. Buradan onları verelim. 4 günlere yapıyoruz. Yapılır diye çok güzel. Bir şey yok yani. Çift alacağım bir de. Ben de istedim. Öbüründen 3 gün kolay yapacak.
Öbürü mesela 3 ay açık, o 6 ay açık. Denetimli var. Kesinlikle. Burası böyle bir Ağacın bir yanında alabiliyoruz ya. Ağacın da ambulans geldi. Tamam. Yerim diyor da. Biraz hiç böyle böyle yoksa döker. Evet. Nasıl içeyim ben? Evet diyor öyle. Ver öyle ver. İçeri. Bunun içi yandı. Şeyimizi, arabamızı ver. Evet. Nereye gidecek? Ha? Mama. Hop. Gel. Tamam. Ne yapalım? Siz buraya mı gideceksiniz? İyi hadi ben gittim. Давай. Миша делает так. Он с вами поехал? Да? Он поехал. Что пьешь? Играть. Ой, да? Ой, цифры, да? Окей. Окей. Мой в такой не играет. Не играет? Ну, очень-очень редко. Классно же. Ну. Ну вот так уходит, да, с пацанами? Да, да. Я тоже. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi bay bay. İstediğin zaman da gidiyorum. Gezmeye. Gitmiş. Gitmiş baba. İşte. Oha. Canını içmedin mi kızım? Niye bulardan al? Холодильникке салып қол, ә? Sen içmedin mi Cana? Canıyla içtin bunu. He? Anan içesin maqulmu? Anan içesin bari yanымен oynab turchi. Mesela kefirimni beraman, bunday kefirimni beraman. Ma'qul, quyib bermang. To'ppa ich ma'qulmi? Avayda. Mına ушунча аз эле нерсе алдык. Аз эле нерсе алдык, бирок ушунча акча чыкты. 2850 лира чыкты, бардыгы биригип. Ар кайсы маркеттен алдырган экени. Сомго которгондо где-то 7000 бир нерсе сом.